ناظرین چاروں کا السلام علیکم مراکش بیزانہ مشمارہ وشت کنی مروچی میں گپتران کنی بلوچستانہ کرپشن حوالہ اور بلوچستانہ نیب و پیسرنگ ریفرنسز کے ہستاں نیب ترامی میں علاسیہ پد نوکیں کیسز پچ بتگاں آنی تو کا بلوچستان چیزی سابق بیوروکریٹ سابق چیف منسٹر اور سابق منسٹر اوارا اور بنداتا مگب کنی کہ موجودہ حکومت کے ہستیں آئی ایم ایف گوشہ کے سارا بجلی بل گیش کتگاں دومی نمگا نادہندگان ہستاں یا بجلی کنڈا جنوں کا ہستاں آنی خلافہ کارروائی بھر جائیں تو گستگی روچہ رپورٹ رتکگا کہ بلوچستانہ گیشتریں یا مستریں بجلی وامدار کے ہستاں نادہندگان کے ہستاں سابق پارلیمنٹیرینز آن تو کا سابق ایم این ایز ایم پی ایز اور سابق صوبائی وزیر و سینیٹرز آوارا تو شانی تو کا مستریں نادہندگان کے ہستیں باستریں شخصیات ہیں کہ اس کو نادہندگان ممبرز کے ہستاں سابق ممبرز قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی اور سینیٹر تو آن لسٹ جاری کتے تو شانی تو کا مستریں نادہندگان کے ہستیں ایک سابق ایم این اے عبدالقہار ودان نام 9,16,000 وامداریں کہ اس کو امی وڑا حاجی محمد نواز عاصم کوٹکیلیو مایوزیز کرد ظفر زیری اور سابق صوبائی وزیر عبدالرحمن کیتران آوار دے بازیں آوارا تو اسی ابیگ میں گندی کہ نیب بلوچستانہ دوبارہ ریفرنسز کے استعمال پچکو تگانی پٹو پولے حکم داتا آنی تو کا سابق صوبائی وزیر آوارا سابق وزیر اعلیٰ آوارا تو شاہین تو کا مگندے کے صوبائی وزیر ڈاکٹر حامد اچکزئی صادق عمرانی مولانا واسع عبید اللہ بابا سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک صاحب نواب ثناء اللہ زیری صاحب نواب اسلم رئیسانی صاحب اور دوستین جمال الدینی صاحب کے سیکٹری ودا سٹنگ سیکٹری آئیے نام ماوریں اسفندیار کاکڑ نام ماوریں شہابید مقبول لہڑی کے سابق سٹی ناظم کوئٹہ بوتا اور دومی نمگا مگندے کے سابق مشیر اطلاعات بشرا رند صاحبہ کے آئیے نام آوارن نیب ذرائع اشائی نام شنکو تگا تو بلوچستان کرپشن ودک گبی تو مالی سال 2021-22 مزنے پیمانے یا مالی بیزا بھی تگنی انکشاف بوتا شانی تو کا اخراجات کے ہستیاں 32 ارب کلدار 607 کروڑ کلدارہ گیش بوتگاں ٹیکس ڈیوٹیز کے ہستاں دوزی کنک بوتگاں وہ آڈٹ رپورٹ ودی کے 2022 اتکا تو گستگی مالی سال پی ایس ڈی پیا ڈیولپمنٹ بجٹ مزنے کے ساسیا بے ضابطگی یا کرپشن انکشاف بوتا تو چونکہ بلوچستان ہر سال پی ایس ڈی پی پیش کنک بھی ودی کے مالی سال کمپلیٹ بھی بعضیں پروجیکٹس یا منصوبہ پائے تکمیلہ سر نما و دومی نمگا مگندیں کے آنسرا کرپشن ہم بھی تو ہمیں کرپشن وجہ بلوچستان تباہی شکار ہیں اور بلوچستان مگندے کے مزنی پیمانے یا کرپشن بو گائیں وہ کرپشن گردار کنک کے ہستیاں نیب کاریں بلے نیب ریفرنساں پچکاں پٹ پولے تحقیقات حکم داں اس باوجود اما مزنی کرپٹ مردم کے ہستاں آنی خلافہ چوڑیں کارروائی کنک نبی تو ماضیہ مدرسہ کے ایک سابق مشیر خزانہ سابق سیکٹری خزانہ تو ایک مزنی اسکینڈلی آنی کرپشن دیمات کا بلے پلی بارگین تحتا سیکٹری و مشیر کے ہستاں دوئیں ریا کنک بتگاں عرباں کلدار کرپشن کنک بھی و کروڑا کلدار کے ہستیں پلی بارگین دیگ بھی تو ریا کنک وہاں بلوچستان خزانہ لوٹ ماری مرچی گنے بلکہ کرنا چی بڑھ جائیں تو کہ الیکٹرک بھی یا دگے ڈسکوز یا ڈسٹریبیوشن کمپنیز بھی وہاں تو آنی تو خاص طور پر یہ وجہ کیس کو گپا کا نگائیں کہ کیس کو عام مردمت تنکا کلاکانی کلاک بجلی نہیں بلے اما بیوروکریٹس اما سابق وزیر ایم پی ایز تو 24 کلاکہ بجلی زورا بلے اس باوجود کے ہستے ہیں نادہندگان بجلی بلا پر نہ کنا وہ کروڑا نکلدارا نادہندگان باوجود واپڑا ہے کہ اس کو حکام کے ہستان خلافہ چوڑیں کارروائی نہ کرنا موتی کا پترانہ دیما بنے ودہ میں کو امرداری کرنے کا نواب گوسفت باروزئی صاحب سابق نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان سینئر سیاسی شخصیت ہی آئیے گیشنگ کا پتران کریں السلام علیکم نواب صاحب وعلیکم السلام خیریت گزار بخیر جی الحمدللہ نواب صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں سر ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان میں کرپشن کے حوالے سے جو کرپشن ایک بہت بڑا ناسور ہے تو گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ جو کیس کو انہوں نے کارروائی کی جب وفاقی حکومت نے حکم دیا کہ جو کنڈا مافیا ہے یا جو نادہندگان ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے تو سب سے بڑے نادہندگان جو ہیں وہ بجلی کے کیس کو نے ایک رپورٹ شائع کی اس میں سابق جو ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں ایم پی ایز ایم این اے سینیٹر تو بنیادی طور پر جو ہیں بڑے لوگ جو ہیں ان کو استثناء حاصل ہے غریب لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بہت بڑا امتیازی سلوک ہے جو حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے اداروں کی طرف سے ہو رہا ہے اگر کارروائی کرنا ہے تو برابری کی بنیاد پہ کرنا چاہیے جب غریب لوگ نادہندہ ہوتے ہیں تو ان کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے لیکن بڑے لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا بالکل ایسی ہی بات ہے جناب دیکھیں کہ اس ملک میں سب سے بڑی جو نا جو خرابی
सॉरी जो आ गई ये सिस्टम है वो ये है कि यहाँ पे बद इंतजामी बहुत ज़्यादा है। ये हुकूमत की बद इंतजामी की वजह से जो भी महकमे है वो भी काम नहीं कर पा रहा है सही तरीके से। अब जब बदगुमानी आ जाए हर इलाके में, हर उसमें तो फिर हर कोई यही करता है। आपकी बात बिल्कुल सही है जी। हम एक दूसरे को देख के वो करते हैं, काम करते हैं। तो ज़ाहिर है गरीब आवाम के लिए अगर सोचा जाता तो बहुत कुछ आगे जाता। तो लेकिन यही है कि आपको पता चल रहा है कि इस मुल्क में जो जोरावर है वो हर काम कर सकता है और वो उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। अल्लाह करे कि अभी जिस तरह से ये सिस्टम शुरू हुआ है इसको अगर आगे तक ले जाते हैं फिर तो ठीक है। लेकिन अभी ये कि सरकार जो है उसको भी समझ में नहीं आ रही तो करना किस तरह से है जी। एक रूल्स हो उसके थ्रू जो है ना सब काम करेंगे फिर तो ठीक होगा जी। बद इंतजामी बहुत बहुत ज़्यादा गरीब आवाम के लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वो हो गया। होना ये चाहिए कि गरीब को सब्सिडी मिले, गरीब को आराम मिले, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों की तनख्वाह लाखों में है उनको जो है ना हर चीज़ मुफ्त है, उनको बिजली मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, हर चीज़ मुफ्त है उनको। तो यहाँ पे अब भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि मुल्क का पैसा बचाना भी किस तरह से है और चोरी चकारी जो होती है उसको भी उसका भी सद्देबाब कैसे करना है। तो नवाब साहब हम ये भी देखते हैं कि करप्शन, जैसे कि आपसे माजी में हमारी भी बातचीत हुई है मुख्तलिफ प्रोग्राम में, तो एक रिपोर्ट ये भी आया है कि माली साल 2021-22 और 2022-23 में बड़े पैमाने पर बेज़ाबितगियाँ हुई, माली करप्शन हुई है, पीएसडीपी जो है उन पे बड़े पैमाने पर करप्शन हुए। तो आप क्या समझते हैं कि जो पीएसडीपी होता है या डेवलपमेंट बजट होता है वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए या इलाके के तरक्याती कामों के लिए पैसे मुख्तस होते हैं, जब इसमें इतने बड़े पैमाने पर करप्शन होते हैं या बेज़ाबितगी होते हैं तो फिर इलाके कैसे तरक्की करते हैं या आम आवाम को कैसे रिलीफ मिलता है अपने मुंतखब नुमाइंदों से? मैं आपसे अर्ज करूँ कि जी सारे पाकिस्तान में हम नहीं चाहते जनाब, हम सिर्फ बलूचिस्तान की बात करते हैं। 70 में सूबा बना, ठीक है जनाब, 70 से लेके आज तक एमपीएस का नाम भी ले ले, लिख ले और एमएनएस का भी लिख ले और सेनेटर्स जो है ना वो भी जब आए इनको भी देख के देखे। और हर सेनेटर आया तो क्या था, उसके बाद जब वो हुकूमत में आने के बाद और ख़त्म होने के बाद उसके पास क्या है, एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर, सब के सब आप देख लीजिए। बलूचिस्तान बदबख्त सूबा है हमारा कि हमारी आवाम बेचारी पानी के लिए तरस रही है और हमारे जो ना मुंतखब नुमाइंदे आजकल तो पाकिस्तानी वो नहीं पीते लोग जनाब, वो क्या कहते हैं मिनरल वाटर, आजकल तो वॉस का वहाँ क्या कहते हैं फ्रांस का जो है वहाँ का पानी पीते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितना डिफरेंस है। जितना पैसा बलूचिस्तान को मिला है अगर ये आवाम के ऊपर लगता ना जी, हर घर के ऊपर, तो हर घर वाला कम से कम कपड़े, जूते और खाना पीना उसको गुजारे लायक होता जी। हमने जो ना खुद को बनाया है आवाम से वोट लेके और उसके बाद आवाम को एक गलत रास्ते पे डाल दिया है, किसी को कॉम्परसी पे डाल दिया, किसी को किसी और इस्लाम के पीछे डाल दिया। इस तरह से हम आवाम को का इस्तेसाल कर रहे हैं और बलूचिस्तान की आवाम बेचारे बहुत सादा भी हैं और क्या कहते हैं उसको कुछ जालिम भी है, खुद ही उन्होंने जो ना बड़े बड़े जालिमों को जो है आगे बढ़ाया हुआ है जी। वरना बलूचिस्तान के लिए काम करना कोई मुश्किल नहीं है जनाब। तो नवाब साहब हमने देखा कि जो साबिका चीफ जस्टिस जो कुछ दिन पहले रिटायर हुए तो उन्होंने जो नेब तरामी में उनको कालादम करार दिया, उसके बाद नेब ने जो तमाम रेफरेंसेस थे या इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन है उन पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। जो बलूचिस्तान में साबिक कुछ चीफ मिनिस्टर्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ जो है हाजिर सर्विस हैं, साबिक एमपी एमएनए, उसमें साबिक वज़राए आला के भी नाम हैं। तो नेब ने बलूचिस्तान दोबारा रेफरेंसेस में जो तहकीकात शुरू करने का फैसला किया है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सिर्फ तहकीकात होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो आवाम के पैसे हैं या जो खजाने से निकाले गए उनकी लूटमार हुई, लेकिन हम ये देखते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये जो है पैसे नहीं निकाले जाते, एक रस्मी तौर पर उनके खिलाफ एक कार्रवाई की कहा जाता है लेकिन कोई अमली इकदाम नहीं किया जाता है। आप क्या समझते हैं जब वो लोग इनके नाम नेब ने शाया किए हैं और जो है करप्शन में मुलव्वस थे तो उसके खिलाफ कार्रवाई आप नहीं समझते हैं कि होनी चाहिए और पैसे भी निकालने चाहिए? होनी चाहिए। आप देख लीजिए पिछली गवर्नमेंट जो गई उसके बाद जो है दूसरी गवर्नमेंट आ गई 16 माह के लिए। तो पिछली गवर्नमेंट जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कहा था कि मैं चोरों पे हाथ डालूंगा तो चोर साफ हो जाएंगे। उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट आई, इन्होंने नैब इस्लाहत कर दिए जो अपनी उस पार्लियामेंट से जो लंगड़ी जूली थी पूरी नहीं थी जी।
انہوں نے یہ کہا کہ جی 50 کروڑ سے اوپر کا جو ہے نا وہ کیا کہ کرپشن ہے اس کے نیچے نہیں. اپنے سارے کام جو ہے نا ان لوگوں نے صاف کر دیے اور سب کو جو ہے نا کلین چیٹ مل گیا. لیکن اب دوبارہ جب یہ شروع ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ لا پاس کیا تھا اپنے آپ کو بدنام کرنے کے لیے, یہ کنفرم ہے کہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کو کرپشن کے خلاف نیب ہو یا کوئی اور جو بھی ہو ان کو چاہیے کہ کم از کم اس ملک پہ رحم کریں. اللہ ان کو اجر بھی دے گا اور اس ملک کو جو نا دوبارہ جو نا پٹڑی پہ ڈال دے. ملک میں بہت کچھ ہے اگر کرپشن نہ ہوتی تو لیکن نواب صاحب دیکھتے ہیں کہ جو نیب ہے وہ ایک جو کرپٹ وزراء ہیں, خاص طور پر کرپٹ سیاستدان, ان کے خلاف کارروائی تو کرتی ہے, ان کے وہ پیشیاں بھگتے ہیں, لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. جو نیب ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود بھی مشکوک ہے. نیب کے حوالے سے جب سوال اٹھایا جاتا ہے تو بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں, جب شاہد خاقان عباسی صاحب ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نیب کو ختم کیا جائے. ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں بھی ایسا ہوا, ایک سابق مشیر اور سابق سیکرٹری خزانہ جب ان کے خلاف ریفرنسز دائر ہوئے یا کچھ ثبوت بھی آ گئے, ٹینکیوں میں پیسہ جو ہے برآمد ہوئے, لیکن پلی بارگین کے تحت ان دونوں کو رہا کیا گیا اور قومی خزانے میں ایک پیسہ بھی نہیں آیا. تو پھر جو کرپٹ سیاستدان ہیں تو ان کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے یا ان کے خلاف ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے تو ریلیف کیا ملتا ہے عوام کو, یا عوام کے پیسے عوام کو دوبارہ کیسے ملتے ہیں؟ صاف سی بات ہے جناب, اگر زیرو ٹالرنس ہوگا نا کرپشن کے لیے تب تو ملک کا اور بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن کوئی طاقتور, کوئی مضبوط, کسی کے کنیکشن بہت زیادہ مضبوط, اس کو آپ کرپٹ نہیں کہہ سکتے. یہاں کرپشن جو ہے جناب وہ فارسی والی کا مثل ہے فارسی کا کہ آیا رچے بیا, یہاں کرپشن نظر آتی ہے اس بندے نے کہ یہ پیسہ کہاں سے پیدا کیا. پوچھنے والے واقعی آپ والی بات ہے کوئی بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ اب جو نیب کو دوبارہ کیا کہتے ہیں وہ پچھلی ترامیم ختم کرنے کے بعد جب ان کو دیا گیا ہے تو امید تو یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم کسی حد تک تو صفائی ہو جی, عوام کا پیسہ عوام پہ ہی خرچ ہو نہ کہ خواص کے اوپر جی. ٹھیک ہے نواب صاحب, بہت بہت شکریہ سر, آپ ٹائم نکالنا ہمارے پروگرام میں شریک ہے. مردار چوکن نواب گوسپت باروزئی صاحب سابق نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان ہمیشہ کے نیب کے ہستے ہیں کہاں جوانی وڑیا کارروائی بکاں تو یک انچیں ادارہ یہ دورہ پٹو پولی یا کرپشن کے علاوہ اگاں احتساب بکاں مردمانی ہما زر کے کرپشن بتگاں یا ہما منصوبانی زر کرپشن بتگاں ریکور کنک بباں تو بت کا نیب ایک جوانی ادارہ ثابت بل ماضی احمد اس کہ نیب کردار سر بعض سیاستدان کے استعمال وقت سوالات جس کو تھا چونکہ بلوچستان میں نیب کیسز کے ہستا آنی ریفرنسز دوبارہ پٹو پول کنگے حکم دیگ بتا یا آنی شروع کرنے کے فیصلہ کنک بتا بھلے اے مردمائی نام دیمات کا شان تو کا سابق وزیر اعلیٰ مانا ڈاکٹر مالک صاحب, نواب اسلم رئیسانی صاحب, نواب ثناء اللہ زہری صاحب, بھلے ہما یک کرپشن ہی بتا تو بلوچستان ایک مزنی اسکینڈل ہی بتا کرپشن ہے آپ پیسہ باقاعدہ برآمد بتگاں تو اس کے باوجود کہ ہستے نیبا پلی بارگن کو تا آدھویں مجرم کے ہستا آ یلد داتگاں او آنی زر کجا شتگاں پدا اے نیبا ایچ وڑیں ڈیٹیلز کے ہستاں دیما نیاورتگاں. اما بریک زوریں پتاش میں عظمتہ ساڑی بھی گیشنگا پتران کریں.